Prolećni festival cveća održava se danas i sutra od 8 do 19 časova u Kramerovoj ulici u Kuli. Od ranih jutarnjih časova ulica je preplavljena najlepšim cvećem, ukrasnim figurama, ručnim radovima, štandovima sa hranom i raznim drugim proizvodima koji upotpunjuju ambijent. I ove godine ova cvetna manifestacija okuplja više od 80 izlagača iz cijele Srbije koji će vas oduševiti najlepšim cvećem, višegodišnjim biljkama, kaktusima, grnčarijom i svim potrepštinama za vaš vrt. Većina izlagača sa kojima smo razgovarali na festivalu nisu prvi put. Rado dolaze svake godine i ističu da Kuljani generalno vole i kupuju cveće, pa im je samim tim zadovoljstvo što su deo ove manifestacije. Rasadnik radi otprilike oko 3 godine, 3. put smo na festivalu, tako da zadovoljni smo i mi, zadovoljni su i kupci, tako da nastavljamo saradnju. Mi smo novi rasadnik, u suštini Zeleni vrt iz Subotice. Prvi put smo kod vas ovde u Kuli na sajmu, tako da sad imamo, mislim, ovo je rasadnik hortikulturni, dosta lišćara, četinara, ukrasnog dekorativnog šiblja. Dolazim iz Kucure, rasadnik Bajor. Ovde smo od početka, znači nekih 7 godina kako smo i krenuli sa radom. Kula je kao Kula, ljudi kupuju jako puno cveća, mi dolazimo na pijacu godinama isto tako. Tako da festival je okej, puno izlagača, veliki izbor ponuda, ali ima i kupaca.